Jauh-jauh tu sa kadam-daman nama kajina na sulivat. Saka tu sa kadam-daman aurja supui na kai no atsamas. Imazay tuan Timothy at Avril. Imazay tuan dusa kayan, imazay tuan tapuru katu sepatakaran, patudu sapuru katu unamakaran.提摩太后书2章14节到26节。Paki papaulingavu wanga tiamaju amapulat. Sasu pajazekati tiamaju a penasitan i tiayau toa cemas. Maya sa masa sukai. Ayatwa aichu nekanu kamangwaan. Amin a lemukuya toa kirandangda a chau-chau. Isamulau ula suna kinareva i te ayaw ta cemas. Ula nekano sarkuyan nuasu varung tuasu kini pusensensenganan. Pasusu angata temau cikar tua patara kaurida na kai nua cemas. Mayangata semumavan na zwa na kuya-kuya kaya nekano patarevan. Ayatwa aichu mavana sisi saja nua cau-cau tua cemas. Au azwa kai nia maju namaya tua pused mavuvu metali aca-aca aichu tieza izwa ti Himinayus kati Pilitus. Tia maju na si sasajanga tua kaurida na turu ayatwa semalivat tanga sika mevalutan na adaw ayaya. Saka mipu-ipu tua saruan ta cemas nua zuma. Lakwa azwa pinizwa nua cemas tajasa na seka kejeng. Saka inika marigreg. Sa patizia venci ka maya tucu. Kelangan nua cemas azwa na pasa temaju marka cau-cau. Inaya. Patizwa uta vencik ati manga na kirain akan tua cemas. Aya cau-cau. Na kuyanu inika kicat saja tua na kuya-kuya inaya. Aichua itua kudra-kudara kina semkelan izwa liawa turi veri vecan inika amina ki agi kina senseng izwa uta kasyu ipu kina senseng au azwa zuma nama sampazangar azwa zuma inika nama sampazangar pai nukatima no kisasajanga tua namaya tutsua pasari sariu sa kichinki nga ki kakirangza nga saka nama sampazangar turi veri vecan nua marai-rai. Ayatwa timadu na kipagauga wanga tua marai-rai au sinam pazangar nga nua marai-rai. Sa ki pusensengan nga tua nangwa-ngwa. Au maya patsuar tua salingan nua maatsu-utsuvu. Kisas langu tua marka na machinkia varunga cau-cau. Ki au-au tua pusarajan nua marai-rai. Sasu kisamula tua nangwa tua saruan tua kilivak katua sulivatan. Kita saja ya zwa nguru-nguru masasu kai-kai nekanu patarvan. Kemelangsung tu aichua kisu kai-kayan mavana katagil nua ribu-ribuan. Sa sekaulan nua marai-rai nakuya kika ribuan. Uji kana surapelu sakamaya tua timai manga. Sasu kisamula sasu ki adila tumuru ta nangwangwa. Kana surapelu sasu turui marka na kisang ala ta nusun. Ki parmek
paki umaden nua semasa warung nia maju sa kedanganga tua kaulida na turu no mai tusu kumali ya a simpelu anga tia maju ni satan sa savutai ya paki parain tia maju ki parmek a pasket tia maju sa kavirat a kemasi tua ringai ni satan ai chu kai nua cemas sa tutsua kadam-daman asini pupatarvan个固的根基呀，那是个个人啊，大家啥呀？那是个个人啊，大家。假讯息是中共对台湾的攻击手法之一，对台湾社会造成极大危害，包括造成公众畏惧和恐慌，破坏民主秩序。而邪恶者对教会最大的危害，则是宣扬似是而非的假福音。在旧约时代有假先知，在新约时代有假教师，他们宣称自己奉上帝的名教导人，却偏离正道，使人走上灭亡的道路。年轻的传道人提摩太看见弟兄姐妹听信虚假的福音，必定欣喜如焚。但保罗为此劝勉提摩太不用害怕，因为上帝所建立的教会根基是稳固的，不会被假教师动摇。主耶稣的教会有2个重要根基，第一个是主认得属他的人，上帝是教会的主，他会判断真假，上帝拣选属他的人，也会弃绝那些宣称自己信主，实际上却不属主的人。如当年摩西带领以色列人在旷野的日子，可拉等人起来反叛，宣称自己属于上帝，也有资格担任祭司，并得到许多人支持。当摩西面对可拉及跟随他的人，并不是靠自己的口才说服群众，而是将这事交给上帝评断。摩西说，上帝要指示我们谁是属于他的，他要叫属于他的人，就是他所拣选的，在祭坛接近他。不久，上帝亲自在众人面前显示出他拣选亚伦的记号，并以裂开的土地与烈火拖灭可拉党人。在可拉党事件上，上帝亲自革故了信仰团体。由此可知，面对异端邪说，鉴察人性的上帝是教会永不动摇的首要根基。也因此，保罗劝勉提摩太不要与那些假教师争辩。这不是说不必回应假教师的虚假言论，而是不要用拼输赢的心态来论信仰。因为拯救出于上帝，所以用温柔、忍耐的心，用和气的态度正确讲解真理的信息，就是信上帝的表现。教会第2个稳固的根基是，那自称为属主的人必须离弃邪恶，因为上帝是圣洁的，因为属于上帝的真信徒必定会离弃邪恶，预备行善。在新约中有许多离弃邪恶归向正道的人物，例如税吏马太、撒该，就连保罗本身也是。在教会的实际生活中，同样有许多见证人，这些回应主耶稣呼召而悔改的圣徒，他们生命都预备好被主所用，是上帝家中贵重的器皿，为主所重用。在主里离弃邪恶与成为圣洁是一体两面。积极的行动就是参与教会的团契，跟那些心地纯洁、祈求主帮助的人一同追求正义、信心、爱心与和平。在主的恩典中，我们的生命见证也将被主所用，成为今日教会的根基。Sinaya tu soka zaman-zaman na skakajeng dada saya. Kemudian no skakajeng na dada senuaya no nama sana lakatin tua cemas na kuya no ikatina
penauridan tayau no namasan semasjin penauridan jin penasejan jin tuaca sikipusen sengan tuaca sarwani jauh tuaca semas ayat tuat semas mavana kasijuan tua papa pene tua nangwangwa kata na kuya saka cijem pinili noa semas na kuya nu kacina kisah saja tua zuan na kuya saka aichua masamusan aichua cijen anamasan nalakan noa semas jayau na kuya nu kacina kisah saja tua na kuya ayat tua semas na nama singki saka cijen na kuya nu kacina na penauridan tua sikuda nanga tayau saja kisah saja tua anak kuya sa baika kipusen sengan tua nangwangwa tayau saka pasamara-mara papori ngau tanuti ai chua kisah imade tin tua semas secara tayau na kuya nu kacina kisah saja tua anak kuya nama singki sa baika kisah mula kita belang tua chua kadanggi tayau masijua tua nangwangwa atau nama singki saki ong tua semas pusaradi nama paura saka namiotana baika masijua tua na penama mapapamamau sarwan kilivak sulibatan saka masijua tua kilivak pasali nuat semas auri nama kaya kasitin pakedang tua sinimasan nuat semas tua jakini kacawan saka nama kaya matsukau tua semas saka nama kaya na kika kejeng anamasan tadas ayaya pasamarau dan tintu soka zaman no nama sarutin tua semas mavana takasijuan tua pisul tua cawan nama kakai jua rikidan nakuyan nu kacina ki papauri ngau tayau saka lacina na kemelam na seka kejeng tada sunaya na penauridan na masaru tua kauridan ta semas ayaya pasmarau jantin papauri ngau sa tucu asina apuru kai tayau imazai tua taperu katu shiva sini papauri ngau sini pajajeka tanutim lakwa azua pini zua no semasa tadas na seka kejeng saka inika margreg sa patizia benci kamaya tusu kelangan no semasa zua na pasu pasa temaju amarka sau inaya patizua uta benci ati manga kiranya ken tua semas ayaya sau na kuya no inika kisah saja tua na kuya inaya aichu kai no semas sakala tinana kemedang tua mana sini pajaje kata daniti nama polat satu cu asini pakinim nemitan tim 对我而言，上帝认得属他的人和属主的人必须离弃邪恶，具有什么意义？是那样当今都出个zaman aru jagi galui na kinumnem na kina na gemalu kinumnem kana pasamarau ka enuli 鉴察人心的上帝，在你圣洁的呼召中，求你赐我力量与智慧，离弃罪恶，成为圣洁，为主所用。Rukilivakan rupa pisul pasasulungan wa tua varung na timay mga imaje kasawan anya kamay dari babaw masijwa tua su pajajikan masijwa tua su jemau le chanuamen la su pinapupi suramen la mana izwa pisur izwa sawan aurimakaya kisah jaja tua na kuya namasan nama singki namasan susah sekaulan saka mali-mali semas mali-mali akan na inuri pakata sungadam di Yesu Kristo amen mali-mali tu suaka jaman nama kaitina misla selang sumupu kilaroy tua pajajekatan wata semas setiap latapina setiap pasusuim saka nama kaitina na masang tadas na masang na seka kejeng ai cuaca saran ite auto semas
ite ayau tua timai manga mavana kakicoran mavana pacucunan tua mana kini tevan tua cemas ana pena ulidan ana pasuso angata na kiparain tua cemas ayaya pasemarau canting saka dacinanam tapi na ene saja pasusuin ayah kena pasemarau saka madi-madi nu izo ini kana malungwa aku sini pasemarau lamunana paje kacanga saka madi-madi dacinana suliva tu suaca kini adavan taja ping'an